Lutua abieno kaleku kikija ni kiwek yetu KD Kristo kitimbor kija. Pianana ngeu ni lebo ber maduong i comment section i video ma eno loki kum an kachel ki Father Eric uma bilok mabejo ma father o loko ti ana chwalo wako. Donc ana ngeu jemi moko chalo raj kile ene kono dogo lape kono timeni ning ene ni kauno ni yang chan no kimi kare but NKD Kristo ni wero ye kitma ene nen kere uno pebe ye ni ene ye wero nen kitma ene ti kere ni an pa tele kiri dan pa mera tele kiri an ka kubulo pa father lok mano father loko bot kara joli da loko bot lutela na an personally a valuing lutela mamegwa yan pia winyo ni arma ba mo jara honorable jara Martin Mapendusi, honorable Cole Anthony, honorable Todd Wong, honorable Moge Ken maaki kumalakai mabiro ka poe ni chan ma chulete yani chan ma be mada pia winyo dong mapat ke enu ni angeo ni momot ka ne ka no ni pedak na yang pian ngeo bene dok me kwan ko mal me Uganda ka ni monyu yeru dano bar ka no ni tigi der mo manir mo kong be kwan ker ni we chnyang lo ka chiek mo ne en ma ini wajo ni tiu ni ning ono bi beru be piani chiek mo ma an purator pe chal palu diru palu tela public figures kitiu kere kit mo ke ken tek pe jar ka yerne ni la mingi la baba kono ngani eni ni kono kori leb mo ma cha ken ba winyu kate waki dogini neno donc an pa be kwanyo ko lo mo ni abiyer ko inni in kono betini kono ini betini eto a take interest ni kong ikom lok ma ini lok ni kong ana nen gena ngoma dano te awajne in response to loki ma ini lok ko father ka chel kan donc ka wacha ka na ma chel man ka ini ni dano ma kilonye ni alela Wilbert Wani let me first load my MBs and come back. Pangyo ko dugo ko wanena nyim. O court Churchill tiga wani acha munya. Chu bound one year mangere eni gwak. No dong tiga waji gwak in. Benene char ka men ka pegi ma. Kidong aneno odong latongo nyo latongo. Odong latongo nyo dong latongo. F2 nye mukene no kwana tek wani pangeo in KD kai beru la palabek ibalo nyin kwere wa mada man lok matieba angera ko lok mo keyboard lo palabek ne no comments iter ka kan ma o jok Godfrey Kenzo cho wani he doesn't know how to read comments yeah okay manak lok ti kar kata beno ka kenyu aya yung ichel ka ini otie ki wa raj Fred Lukuya mo wani wok chuk mau beru ni bel kidano eni bene omiere o lok ikom la tela chalo Father Eric Kolo aya opora
Gennaro tika wani yin pa chuli ibalo nying wa nenchalo kapegi mo kida ka neno Lino Gomik benetika wani nyeri raj indeed. Where does Kidega live? Cabbage space tie ipolo lubanga peramo gamo tibu pakai di ipolo manlok pien nyeri chal kichatan kikome manlok matiga kari kibot Lino Gomik kidong Otega build wajini ini tuan la ming wa guok riek loyo in KD Cristo aya odokonyero Calvin tiga wani but KD what do you know about constitution mani na town pair tek kidong wani KD i tuan guok alwen aya kado lulu ki iming so now any lok matiga kati an gera ko ben petika kati ki channel la enta tika kwanogi lok ma in kama in loko chu tu ki ye sidong kitika mio borri gen mageloni backfire on your feedback actually blood tika wani apoyo ba ni lemono nepe polkare teme me loko lep mono wek ingene onyo wek kinge ni en aye eni okay mono lok mo age bora choli blood kidare upoka Gennaro wane ina ye ruor nega acham munya aye in aya ha in kwana teba master tiga wani eni pechatro sorry eni pechate moni manak mag wekang lepe kaka eni tiga ngana manak eni pechate moni manak magumi ni ena ye oweho ibang command ni pechata manak emio kubiri bang command pe ingeo komini father oloro da jami marachu iloba choli ni wengamente eni aye otimo eni pi loteno acholi mo bange chalo inni acham ngunya in la meng shet ka konye kor comments ma anching gi pa kwano ba eto ye we ka kwan piane in ke diri Cristo iluo gi na luai komi KD in la meng man lok ma ke bor do nyer da Calvin kidong Francis D. Odorniero Francis Odorniero tiga waini dogi li chalo aya eni anangeni wono neno ne kwano dong ba aya Emmanuel okeny tiga waini in la meng mapenyo loyo aya lakar be joki tiga waini KD wek lok ababa ikom padi man fuduju poro line loka mananen anawaje ni father dano matiki ni wire mirke wo Daniel Calvin da tuja ga wani KD in mana dogi pengwe jane aya wala uma waini kapuri irio banya padano ki boyale chitin dong
y lavo dëgg alors comme fada jama joara ni ma e wero ni dong e gam pian dong manak ma chao word lu dok wek do chak keje comme KD Crystal la baba man lok mukate Obwana Richard tiga wani ha baba keken man neno ne alomo do ate wai KD Crystal teach ni pere omego pek konyo dano ya manyori no dong man le maraj ba ono man kangat ma ono no yam korwe mabe tamni no mire dere kage waje ni teach pe no le pa det tutwan Waraj Fred Lukuya tiga wani dano mala rach mato digi kono o kwanyo kuone mapachon la to ongoya pochane okay T Drilly watching it for some reasons KD is right okay more enani actually come I don't know how many that money Kenya mago kwano yeah Agnes Sukot tiga wai in la ming dogo lapeni okay pa wakoraj Francis an pa kwano piano da liet papa en pa kwane wakoraj Moses tiga wai ni bedu ruarinega padano kara tekba chiwi no chung matek kanana ka kenyo apunyu Ivan tiga wani coping boss mix style will put you in a very big problem very soon manlock mukatio leng kidong actually blood do ka wani speaking nonsense always will this man speaks when will this man speaking nonsense always when will this man start speaking sense manlock matie kidong ola uma tiga wani lugulu riem gemo ni odak gangi la mo kapere si ubin neno ki wangu wa wiyale wang chieng ute matwala okay kunu bene awinyo koko keken me fake money ikome ikum lamen lobo kai line okay nyo chake ni lewa chuli kwana pe yoto twala ne reply money ter ka kan la court Gloria cho wani kwene Nyeri Ward, South Sudan. He's just claiming that he's from Palabek. No one from Palabek is ugly like KD Crystal. Oh God. Aya, Mego Winnie Ukidi or Wine KD Crystal Hammer and Manara put pe at telo lock more quedi ento alegi alegani in actually Father Eric and the Ben are more loved than you people people idonyi politics na mape ingeyo alegi alega okay yes pay donyi politics okay I think enoni mono otogena why pay donyi politics mape ingeyo where we are as a country keep quiet tamma enoba man tamu katiki bot Mego Winnie o kidi for matek mama kidong
Atia Alphonse Tika Wani, but you KD Crystal and your NRM think you are everything. Father is right and he's trying to trim those people. Aya man karwate wainu merdano okony en me subscribing channel me mega lego benio subscribing channel me mega kidong warach Fred Lukuya Chowani dano malarach to degi kono okwanyo kwone machon la to ngoyo. Now there's a lot of Lok Mirage Moberka popping up. New Lok medial enemy. One jokene wari yedon. Komri mawari ni wangeo dakba wanyang ni loka kama enemy. Ka ini timo kelo lok. Ka enemy no ka ini timo no, we are still within the laws. Dong anabil legi comments padano inde neno. Kadong jeme ba surely kong dong itim be ngengo me waju kwena rajile egini anati akeri ikin jeme mara mu categorizing chalo garo mano mir peke nye di actually pe nyer garo che dong ba lego the comment section dano timbe kau bikeme ke KD Crystal to ko keme kere pe ki yet mego pe ki yet wego pe ki yet lo teno ana poeba gor metu bum ngene ku bir yem chal KD Crystal de ngeo ka kama chulite ye pian pero ge enemy gen gilo ko lok kamen piano gineno kamaleng donc ina gwake ba gor jemo kama ini dano ipuri no wot loyo peramo wor de guri ki chanyo ki kidi ci beku ana poe